Belekina wana mashinkra koktuma kashawi fekya tipasha shikla khorokshani mang kthi kosok Khachijak Mankha Karnataka wo Mongol Debroma Bufani Mung Polin Debroma kami hinke Pochim Jrainia Horibokto para West Tripura wo koktuma ne bishingti shawi Mankha Bangalore tongai Dines Debroma Taltham sekang bobai kerengmani phiaba taltham ni yagulo mungsapono kerengmung malia taltham kemawi tongkha noknukuni bekhakti missing diary khlaijaka phiaba mangkthi malia paithago Karnataka ni kereng shawo Mongol Debroma ni mangkthi kosok khlai Khachijak Mankha asaka mangkthi kosok munam angkha nogor hona niyamo Unglia haini bagino mangkthi rohori malia arno shogi ostripono nogor hona ni bagi chatunga hene shaka boromnang Dines Debroma Kulumka takuk bukuk song update dana lima paika tahu khoroksa takuk Mongol Debroma nei 3 mas sekang bo contact lai mani Kerala tongpru bo nungdalak lai tongka nei aboni pore bo kamai thaka songbai bo contact nglia aboni ya golo bini nok ni borok bo missing file rok missing case file klai jaka haibano manlia bono tini onek din ni ya golo 3 mas ni ya golo song khobor Mankha Udupi, Mangalore, Udupi, Karnataka ni police rong niyak borok information roka jebini Mankha ni Khachijak lai bolongo onek kathi kacham rom de 20-25 din ni kathi pan kasamung khana bo hamsak mas bo boro tongkha bo to chung silia but tini bini Mankha ni police rok sahauka and chini boro chini team rok coordinate khlangyo tongo condolence also is a heartfelt to his family bini bumu ungkha Mongol Debroma bini para ungkha Horibokto para Poschim Jireniani. So, chung bini dead body na to phiro ke Horiman Glak because we dead body asaka condition hamlia, but dead body na phiro Horiman Glak. So, or no chung bini cremation kleinane bagi chai to tonglayo. Update ri tonglai bini family members so go contact no tongli tongo chung bini dead body no bahike bini formality is complete klai at least ostifano ara rohana ne chung chai tonglai. Kurungi tongli chung bai chung update ri tonglai hambai kulungka.